Baludon. Nalagi baldi Bert. Nakitaan aslawad. Baldi, nakita si Bert og baldi. Apoy daghan man nagbuay dito sa pikas guys oh. Yun o na ba kay dahang isda ani, daghan man manabuay. A few moments later. Hello guys, may hapon. Ada isda ni Alex guys, baw. Gaplano mi ani guys og amo laman ni unonon or sabon. Di apoy hinilaban guys. Sabon pod niya, kani mo sabon, nya kani mo unonon. Gani ang buntag guys, namalang rin man si Mr. Karapong hapon nanagat pod akong anak guys nga si Alex o bawo. Wala man niya ibaligya guys kay pasuwa ko no. Unya, pasensya na tong nisaad og doon na may nisaad gud og isda guys. Pero mawiad man lagi ko og kanang daghan mo ba nagbuay guys o daghan po nagkinahanglan kay og isda. Unya doon na pwede saad guys. Wala mo koy time og kanang lakaw-lakaw kay doon na po koy giapas nga mga trabaho. Pasensya na gyud sa nisaad ha nga isda. Kung gusto lang ninyo og isda guys, panabo laman mo or di mo gud maayon yung saad-saad pod. Kung mahimo kamulay mo ani diri sa among dapit og moambit og isda kay daghan kaayong naghuwat pod guys, lisod pod kaadjog hikawan sila. Anya kita magahin-gahid para sa mga tao, lain niya pug sabot
So siguro mas kapanabo guys atong tagaan. Basta panood-anon lang dili ipamaligya, sud-anon ra. Kaambit lagi mo. Pasensya na mo guys, ug mao ra jud nga nako karong hapuna og ako miyon guys. Bye-bye.